lela sibali beyakahlasi le lapha ninebe kunene sakha umuthi lapha nendvodza yami nebehlala ngwane angakangithathi sinebantwana nekuba nebantwana manje ngeke wakhe umuthi gcoko siyancinca nemuntu angasuye umfati wakho ngeke yena sofuna ukuthi la kuleli khaya salovele aqina njengomfati wakhona nyalo njengoba lendvodza seyifile ibengakamthathi bakhela umuthi yini lokungendiwa nyalo hey ungasinje khona lapho sibani lokungendiwa nyalo nangabe lendvodza bengakakuthathi laba bekhabo lendvodza kuze lo muntu ube walendvodza noma seyifile abashaya inkomo bambe bakulobole yeah bese bamteka tabe sekupheli tabe sebamteka sokuba umfana lelikhaya ke kuleso sikhathi leso selala indodza ngoba sowumfati walendodza bese kodwa bayabuka lokuthi ungene kanjani lapha kuleli khaya lendvodza loya lapha angeneke kube nemuntu wala khaya lo tawuhle aboya phela sigqoko siyancinca base bamenda njalo bamteka bakhipha inkomo bamlobola tabe laba bekhabo lendvodza sebanika umnakabo lendvodza ngokuthi nguye lo tabo kaphela loya tinkuni lo tawubhaso babantwana bemnakaba babuke nabalambile babuke nabayesikolweni ende yonke into lo make lo angalambi besuke bahambe la kubantu lapho awusala ke luma ke lapho lelikhaya selala lendvodza ngoba yafa kabi yafa yakhetha indlu nje ingakakhe ikhaya ngoba vele manje bantu sebavamile ukuqala ngesencele etintweni letinenga ngathi lokusisokubangwe yini kangaka labanye gqoko siyancinca bentu wakungadi kwanze kusilolo thathwa kwa akati nalolo thathako akati sekunenge phela vele sibali lokungede kwadi kanzi emaswati aqale kubona nyalo lokwekuthi hey ngoba besathona emaswati lamanenge asasilumbi ayahamba nalesilumba ayahamba yakhanza usi iyaphela lendlela ngiyabona lokwekuthi avuswa nangumdumbadumbana sibali ngoba labanenge sebavumile lokuthi sebahlupheka kakhulu ngoba lo mdumbadumbana bebamenyanya kangaka nje ngoba bebacabanga ukuthi bona mhlawumbe nguye lo bakhweshisako lapha kanzi mdumbadumbana akakhweshisa umuntu kuphela ukuthi ukhomba abantu indlela awusikhathi vele bebathi ubarbaric lo mdumbadumbana ngilaba njani angasilo na nje mdumbadumbana bathi ubarbaric shokuthi akakaphucuki no usitsala sitsala is a barbaric program na ubarbaric uyafa phela no barbaric uvama kuphila sikhathi esithi uba ngumuntu kuphela nje ukuthi usuke ungakaphucuka usiso silumbi bantu bayinyanya ku barbaric bebenyanya kadzeni nabasethuswa ngalo civilization baqala nyalo ukubona ukuthi impilo mbamba ngile barbarism kunjani barbaric ukusho kahle now barbaric phela usuke usesesimelele ebuveni kunjani umuntu unebuntu umuntu unebuntu na umuntu unebuntu ubarbaric barbaric ma barbarian is a barbarian ngisilento isuka lapha kulabo native no this native life manje nake ukhanze ukuthi angisikele civil society lebe yakhiwa besikhweshisa la ku native manje sasisiwe nema natives no we are natives uma native phela ngumuntu umsinsi wekumini ma indigenous indigenous ngawo ma papa ngawo ma natives la ma natives ngawo ma barbaric baba barbaric phela labo because babambelela kuleti into dabo kanzi sekuneti into desilumbi lekufana singabe sebakhweshile bangenekito
so uyayibona leno naso uhleli phasi phambuka khona yeah kusi sasethuswa la lahlekelwa la yeah nalokho ukuthi nje banaba barbaric abavami ukungena ezulwini yeah ababe bathi abayi lama barbaric yeah babahula ke lecholo bogogo basusa lo barbaric yeah bese ke bametha lelibito lelisha Josephine yeah noma ngikhalethisa manje ukhaze ushala abo babelumbi maye funza nginga yabona so uyawubitwa ngalo naso isabhlungu nazo uyawungena bawula ke nabantu labadzala labanye balahlekelwa ngamajob abo babanika la kwathi imbilitshisi yabevama ukunikwa imbilitshisi ngoba esontweni bekuba khona ikamelo lelingale la kuhlala khona lembilitshisi ya kuthi wena so uphendukile hambe uyokhumula lelo nje ngiyayitsanza inkosi labo labathi bayitsanza inkosi ngase kuthiwa uphuma isonto kuthiwa abaphumela abasale bona yeah tase bangeniswa ngale kamelweni sebanikwa letimbilitshisi ya lokho sebesonto letako ubethu umuntu lodala isonto nangafaka imbilitshisi sebakushumbatela kunjalo betana ko yeah aw Africa sonto letako bona uyabona lento leyendeka la Africa wona sibalo kuze usithi indlovu lunge bekufuna sekube nemhlangano lomkhulu lapho khona kutawukhulunyiswana ngale tinto le ngoba lokube kutawusolo kujikwe emakona kuthwenya lo sesila kanzi umuntu ubaleka netono dakhe la ngeke gcosa ncinga saba khona labantu ngoba labantu laba sesindlwa ngabo nyalo yeah bona laba bekusinika imbilitshisi ngoko na ungakhuluma ngetono tabo batawusuke bafinyete lesandla bula ngendlela kusho usufuneka sime kuze kwendlule lesikhathi sekondliwa kufuna ukuthi sime gcoko siyancinga sikhulume sesikwathi lokudondla ngoba sitawuhamba siphele lesikhathi sekondliwa sitondle kunjalo bese ke siyakhuluma ke ngeke sikhona ukudondla sibale singakabuyeli kule native community ngeke kwendeke sibe ngilama barbarians futhi batawutama ngayo yonke indlela usehluleke lokudondla sitondlwa ngabo